parsarune Kunci na malo, parsarune na mane. Nasiyan doho ni Anmar pagiluan to mata de bata. Di na naman ay mamdoy do to mahami. Asangkian yan ulo to. Asangkian yan ulo to di bagasan panya ni Roha do dame ni Roha. So kayo dong namar-namarangi. Namar do katubu. Sok-sok nang na tu raja ni panguron nami. Asa alul damang majo tuamat taraja tuamat tua inata soli pada tarlumumi ma tuamat tari bata alu damang ma ate mga pade nami alu damang be tuamat tari bata do makasipuan na to ison asa marmula do na uli marmula do tutua kapar horasan panggabian sejur mula sejur mula topa asa baik damang ba kodang mula laos padong ma nang tu sopa pasu-pasu to mata martu di beta marhite uni-uni kami abang asa mas pagi dua pahami sejur mula topa asa bem damang manihami godang mula nas baru muatu godang sopa mamang pada nami rumah di benda mak kodang mula kasi padu muda mak tu kodang sopa doai pe asa lihat gabe lihat horas diulot tadi apala pertikenom ale tuk saya lihat peta bae nate nong tulu lihat mai amang pada nami benda yang jadi